wa idza quri'a maulidun nabi sallallahu alaihi wasallam ala darahima maskukah maus ka obeng bade kadang nang mauladan nika orang adu obeng gingkun obeng 2 ribuan kadang paling banyak 5 ribuan kayak saya maksud pak arapa orang remong kun pada adu apa sema adu 2 ribuan mata para jaga kayak saben bukan nominalnya yang dimaksud bila obeng mausin mulot fakta paleman papolong ban bada ban obeng selain saya bada compok daharat fihil barokah obeng kini ka bakal teti obeng barokah wala yaftakiru sahibuha orang si andi obeng kaya tak kira papakir ban Allah ya kora lako pak ya mon talak ko pakai nganti lagi usaha dan doa kan kayak minangkat doa ini keparlona nyotok motor nih kayak sotok mun aja lah nak bana usaha gali mun kepa mai sotok ke sakrosak bisa sotok tangki sambil alako ngadetin sambil aduh ayo cek kun alako mololo mun alako mololo ya tampo tak paring ibn Allah anak aja tak minta bodoh orang alako tahunan tak lem soki tinggal pona tahunan aduh anyon kalau gusti abdi nampun 10 tahun kain to alako mak tak lem soki mator saya pangeran tiba alako mangkat kata serwa mangkat kata tampe keng terus soki abu jono gusti engkau ku tahu siapa tak minta kun alako mololo tak doa beneng kok ban mangkat kata ase mangkat kata tampe beneng kok sangku keng kengku ban sangku keng gabut iban kota beri cita minta jadi sambil alako sambil minta janji aku nalako mololo sambil minta aja aku minta mololo benta pangkibon ke nyon sampung doa tino nyon keng tak alako tak bisa unta jelas ini nah obeng kayu para hadirin bila papolong ban obeng selain maka obeng kayu pokal nacu wala tafrugu yaduhu bi barakati maulidin nabi sallallahu alaihi wasallam orang si andi obeng si mausin maulid kaya tak kira kosong astana sareng Gusti Allah dari obeng barokana maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kayak maksud cek pah beli rokok ceran kaisa cek pah beli kopi kaisa iya si andi barung si raja barokah awak nika sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil mutafarridi bil wahdaniyati wal baqa. Summa salatu wassalamul akmalanil atammani alal habibil mustafal mujtabal muttaqa sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa nuri qulubina wa tabibi arwahina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ahli tuqa wan naqa. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz wa idh akhadha Allahu mitsaqan nabiyyina lama ataitukum min kitabin wa hikmah summa ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum latu'minunna bihi wa latansurunnah qala aqrartum wa akhadtum ala dhalikum isri qalu aqrarna qala fashhadu wa ana ma'akum minasyahidin al-ayah wa qala fi ayatin ukhra innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima wa ba'du ulidal huda fal kainatu diya'u wa famuz zamani tabassumun wa sana'u khuliqta mubarra'an min kulli 'aibin ka'annaka qad khuliqta kama tasha'u laulaka ya zinatal wujudi ma taba 'aishi wala wujudi wala tarannamtu fi salati wala ruku'i wala sujudi. Ulama anal kurama wa masyaikhana al-a'izza, ajunan semulja sesaja para alim, para ulama, para masyaikh, para guru,
Seteja guru-guru abdina ajunan saya hadir malam hari samangken sedek kesetejana abdina amul jaaki utamaipon ajunan semulja Kiai Junaidi Rahmat, ajunan semulja Kiai Haji Fauzi, ajunan semulja Kiai Haji Azari, ajunan semulja Kiai Haji Suhaili. Terjukan saja para kiai, para masyaikh, para guru selain. Senyona sapora karena talebat buduna abdina sehingga abdina tak bisa nyebut asma agung tor juga asma sampurna ajunan situng persitunga. Namun hal kak dinto tak ngurangi dak karena sehormat tor juga takzim abdina dak ka para ajunan saja. Sedak kasatajana abdina amul jaaki tor kemuka kasatajana terus iparingana lancang umur berkat umur seorang Allah Subhanahu wa taala. Sehingga barokana karatuna beliau saja dak ka Allah, barokana ilmuna beliau saja para kiai, para masyayikh, para guru. Barokana doana beliau saja para masyayikh, para guru kemuka sarang Allah ipakili ada ka kaula ajunan saja saya hadir kak dinto. Sehingga kaula ajunan saja kak dinto terus iparingna kalancaran, kemanfaatan, keberkatan di dalam saja urusna aba sarang Allah. Amin Allahumma. Si abdina amul jaaki Bapak Kepala Desa Lembung, Bapak Kepala Desa Lembung, ajunan simulja Bapak Haji Khairul Anwar, terjukan saja perangkat desa Epon sedek kasaja na abdina amul jaaki kemuka kasaja na juga terus paringna tambahan kemuliaan sarang Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa juga dan ke seluruh anggota mitra paguyuban lap alap. Ini dan gula ngereng kayak ngereng kiai ki puru sambutan pada mitra paguyuban lap alap. Pon apa kak dinto? Anu iki. Pon apa? Perkumpulan yang bergerak di dalam bidang sosial kemasyarakatan. Iki. Wah, kayak cek sain apa? Kayak juga termasuk saya ceraki sareng Gusti Kanjeng Nabi. Dawuh Kanjeng Nabi, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Gulaban sambian montero eka belas na ben esena langi maka gulaban sambian usaha belas dak ka esena bumi. Maka tan gula cek bunga namun pada perkumpulan yang bergerak di dalam bidang sosial kak dinto sesuai sareng sayanjuraki sareng Gusti Kanjeng Nabi. Dawuhna Kanjeng Nabi khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia saya paling bagus nikah saya paling amanfaat ka orang lain. Benih si paling alim, benih si paling sogi, benih si paling penter, benih si paling genteng, benih si paling kuat benih, tapi si paling amanfaat ke orang lain. Rupanya dalam urusan amanfaat ke orang lain kan itu para hadirin. Kaula ajunan bisa ngagungin kenceran haji mabrur sabenereh. Dalam kitab Nashihul Ibad. Dari saking rajo na kenceran na abak bisa aku nada ka orang lain kaya saya bulangaki sareng Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Katipun apa? Dapun Gusti Kanjeng Nabi, man asbaha sapa-sapa orang seja kekulakku lam yanwi dzulma ala ahadin tak niat nyakenna tak niat ngani aja ada ka orang lain. Mi pas beda orang je kekulakku tak niat lak nyala ada ka orang lain. Ufiya majana dosa-dosa na sapora ban Allah. Tak cukupkan kain to para hadirin. Waman asbaha ban sapa-sapa orang saja ke kulakku yanwi nusratal madlum aniat nolongin orang seekania aja orang wa qada'a hajatil mu'min ban aniat nekani mateka hajat orang mukmin ternyata nasi sami mukmin napa dapun Kanjeng Nabi kana lahu minal ajri ka hajjatin mabruratin orang jiria seketika itu langsung andi kenceran haji mabrur. Jadi ropana bisa kaula ajunan haji mabrur sabenereh. Kalaban pon apa? Kalaban jaga kulaku aniat nolong na orang lain, aniat mateka hajat orang lain. Tak perlu mulu para hadirin, tak perlu mulu. Tak kosa-kosa mengeluar uang obong 10 juta 5 juta tak usah. Pokoknya aniat nolong na orang lain. Makanya banyak anjuran dari ulama sedekah subuh dari saking napa nak? Dari saking raja na kencara na orang sejaga kulaku dalam keadaan aniat nolong na orang lain. Kayak para hadirin.
Dek rumah tahu saluk nguluk panjenengan Pak Lek yang tak nemu orang saya tolong nahulakku kisah aja ke kulaku leng ngaleleng siapa ya tangke sekening tolong iban sengko aleng-leng ternyata pada tetangga na lampu naro mana kita ipaten ya Allah pokok benyaan abin listrik ke lampu tang tetangga ya jaya lah tera ni serban kau tolong nama maten lampu metek sekakal cetek haji mabrur abang ni kau dari saking raja na kencara na manfaat dak kau reng lain kak iya saya ceraki serang Gusti Kanjeng Nabi tadi dan gula ikut mendukung norok ngapunga ben norok atu ahin dak ke Gusti Allah kemuka paguyuban lap alap kento terus paringna eksis manfaat serang Gusti Allah ngereng dukung siap tina muljaaki sesaja para hadirin onjangan boleh datang ke sedek ke sesaja na abtina muljaaki sekemoga ke sesaja na juga terus paringan tambahan kemuliaan serang Allah subhanahu wa ta'ala amin ya rabbal alamin salastare na abtina nguncukaki sesaja macam rasa poci tor sesaja macam rasa syukur daga Allah subhanahu wa ta'ala atas sesaja nikmat-nikmat separengaki serang Gusti Allah sedajana hal-hal seikeres senyamporna aki dalam kaudian kaula ajunan para hadirin ngireng mator sakalangkong epon ngireng terus aki atoraki daka Allah subhanahu wa ta'ala jabu ambu kaula ajunan asokor daka Gusti Allah supaya nikmat-nikmat separengaki sarang Allah bisa terus etambahin sarang Gusti Allah amin Allahumma karena orang paringi nikmat sareng Gusti Allah muntero terus sajian atamba muntero seraa terus sajian etamba napa Allah syarat disitung napa sokoren kaula ajunan paringi nikmat cem sama cema nikmat muntero terus tambahin ban Allah syarat disitung sokoren nikmat sehat muntero kesehatna seraa terus sajian sampurna sokoren nikmat lancar rezeki nikmat keamanan nikmat kenyamanan setuju sekerasa nikmat ben abak ngereng amator sakalangkong daga Allah bitalafut alhamdulillah la in syakartum la azidannakum anapatan kula mak mator ketika ento para hadirin sebab orang gak dinto cek benyan para hadirin lep tasalep dalam masalah urusan nikmat kaula ajunan sarang Allah paring nikmat para hadirin tujuan epon Allah paring nikmat dak kaula ajunan supaya nikmat-nikmat sebede ka ieu para hadirin sajen ngibe kaula ajunan tambah semak dak ka Gusti Allah paring nikmat sehat supaya kesehatan sajen ngibe tambah semak dak ka Allah paring nikmat lancar rezeki cem sama macam nikmat sarang Allah paring akidah ka abe supaya nikmat nika sajen ngibe tambah semak dak ka Allah ngastete para hadirin bila badana nikmat nika tak bisa ngibe sajian semak dak ka Allah nikmat sehat naudzubillah tak ngibe sajian semak dak ka Allah lancar rezeki tak ngibe sajian semak dak ka Allah ngastete para hadirin kenikmatan ka ieu ban Allah ampo cabut pas kenteen musibah nyatana gula ban sampean ting lapone beriin musibah pas engak ka Allah mun perpane beriin nikmat tak engak ka Allah ting beriin musibah pas engak ka Allah bener tak bener lentuh ribarib sebelum beda lentuh man aman sobongna apa bada orang sing ngoja alhamdulillah ya Allah paring iman aman sobong nang tenang tinggal beri lentuh bah engak ka Allah kapi mator si pangeran dadi beun setro engak kang kok usaha palentuh gelu ya pola cek palen dua benar malah engak kang kok terus lah ni ke para hadirin dadi kaula ajunan sebelum engak lebat musibah tore badana nikmat nika kebe engak ka Gusti Allah malah tak parlo kaula ajunan engak lebat musibah jelas iki ka iya Syekh Buaki sareng Syekh Nawawi Al-Bantani Estona dalam kitab Salalimul Fudala katipun apa dabun beliau hamdulillahi amanun lin ni'mati 'aniz zawal orang bisa muji dak ka Gusti Allah kak dinto minangka amanul lin ni'mah minangka naleen abukel dak ka nikmat aniz zawal sopaja nikmat ka ieu taepon tut boleh sareng Gusti Allah mun pon badana nikmat ngibe kaula ajunan asokor badana nikmat ngibe kaula ajunan dak ka Allah maka tak parlo kerana kaula ajunan engak lebet musibah jelas iki kamu manfaatah Salawat saran salam ngireng terus aturaki dak ka Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
biqaulina Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, sallu ala nabi Muhammad. Kamu kekalaban badana solawat aba kaula ajunan tak namung ngaku tadi umat Gusti Kanjeng Nabi, tapi juga kamu ke kaula ajunan iya kuat sareng Gusti Kanjeng Nabi sebagai umat, sehingga kaula ajunan bisa ngaoleh syafaat atau pertolongan atau pembelaan dari Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mulai ki odi nang alam dunya korsokor pagi nang akhirat. Amin Allahumma. Para hadirin kaula ajunan samangken kak dinto sanaus ampun lah masuk ke bulan Rasul ki pakun bae amolot dusambi tak tobuk panjenengan amolot. Para hadirin jok moloten lah sebulan benteng amolot nika ki lempas ke bulan Rasul ki pakun amolot kak dinto jepon amolot benar iki kon malam iki. Alhamdulillah apa geng lora mon amolot nang bulan Rasul kita apa napa. Ma boleh kun bulan Rasul, bulan tak epe tak napa punten. Bodoh orang kadang saya fanatik enten nyon sepora bagus nih ka justru engki panjenengan ngagungin acara pona Pak Abi Saos. Mun terus sajen mantep eka terema sareng Gusti Allah, talpe aki kamulot. Tak masalah sabab paringi judul nang undangan, misalnya mulang are acara namulang are na potra nang undangan otak niat sepanjenengan paringi judul acara dzikra maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam sekaligus walimatul aqiqah sepanika montoro sajen mantep ikat terema ban Allah. Sebab napa para hadirin seahubungan ban molot nika sobung katolaan sekali ban Allah. Ibadah selain Allah ki ngolatin saya rasa alaqo pasah Allah ngolatin saya rasa apa asa mun tak ikhlas sekoni nilai yang mongku Allah. Bahkan pada istilahnya orang apa sanika kun karela para ben pelkaan apa karena orang siapa segala tak bisa aja gele sana orang maus Al-Quran montro ke alam tero ya lemah orang riak tero ya besakina orang tero ya kedingakina orang sakoni nih lah ya. Jadi mon ibadah selain Allah ngolatin sera se alako kecuali solawat mon solawat Allah tak andi urusan ben sera se maca sera boy bojingan sekali rampok sekali maling sekali mun solawat saya baca pakuni katerima sareng Gusti Allah nikah hebatnya solawat. Sebab napa? Sebab Gusti Allah ajanci dalam Al-Quran wa rafa'na laka dzikrak apa-apa isi hubungan ban Muhammad ben sengkok mesti beri yang kualitas yang terbaik. Solawat emaus kaula ajunan solawat tejat lakarat tuga Allah maka Allah tak urusan ban orangnya saya bisa saya maca. Jadi mon solawat Allah tak ngolatin saya rasa maca tapi ngolatin saya rasa keremin makanya bodoh qasidah kaisa ngoyen ketika itu adimis sholata alal habibi Muhammad faqabuluha hatmun bighairi taraddudin a'maluna bainal qabuli wa raddiha illa sholata alal habibi Muhammad roster sebaan asolawat ka Kanjeng Nabi karena senyamana solawat qabuluha hatmun ikataraya mana solawat nika wajib bighairi taraddudin tidak diragukan lagi a'maluna bainal qabuli wa raddiha pak amal-amal gula sampean selain sedekah pasah salat maus Quran bencam sama aja mah bainal qabuli wa raddiha bisa terima bisa tolak illa sholata alal habibi Muhammad mun solawat sobung jeretana solawat nika tolak. Jadi guluan sampean andi acara apa bisa sebuareh misalnya talbe aki ke solawat acara dzikra maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam sekaligus haul sekaligus sebuareh nikah lebih mantap eka terima nah dak ka Gusti Allah. Sanau sebenilan molot ora sanau sebenilan molot leun tak kepek leun pun apa bisa sebab apa napa bade kadang orang yang suci fanatik wah mon benilan molot tak kau besar molot bodoh kadang mon tak molot agung tak molot wong kau usah molot arah pakai mau usah molot nang molot agung bon mak le tepak kelahirna Kanjeng Nabi tak kira tepak sampean teka molot nang molot agung sekali tak kira tepak kelahirna Kanjeng Nabi malam tanggal 12 molot agung hari Senin malam tanggal 12 tak kira tepak apa Kanjeng Nabi ini kalahir kol telok sebelum subuh moncet tepak ongku kau usah tepak kalahir ya toh banjari Abul Huda kayak oncang mau nama bada molotan kol telok mungkin bah datang kayak ampun selanjutnya tahun mohon parlo kaula ajunan kayak molot karena bada jadi tahu
Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Asmana Abu Lahab. Abu Lahab ni Pak ben Allah nang Al-Qur'an innas cek tetia esena neraka jahanam. Abu Lahab ni kata dia sana kata Allah in kana hada kafiran ja'a damuhu bi tabbat yada fil jahim mukhallada ata annahu fi kulli yaumil isnain yukhaffafu anhu lisururi bi ahmada. Abu Lahab saos seben Allah yennas kalaban tebu tabbat yada abi lahabi wa tab fil jahim mukhallada salanceung Abu Lahab bedenang neraka jahim. Ata annahu berderiwayat seada buaki Abu Lahab kaya pen are Senin nang neraka seksanai korangin ben Allah anapa lisururi bi ahmada karena Abu Lahab nikah bunga ebok lahir Gusti Kanjeng Nabi. Abu Lahab amulot Pak ebok lahir Gusti Kanjeng Nabi. Dadi caritana Abu Lahab nikah ngakungin budak asmana Suwaibah al-Aslamiyah. Ebok lahir Siti Aminah Kanjeng Nabi lahir Suwaibah nikah mator ke Abu Lahab. Abu Lahab para panjenengan senyamana Aminah samangken ampun lahir probo ya lake seneng Abu Lahab seneng dari seneng bae mardika agina bon kok dari seneng lahir Kanjeng Nabi ebek to lahir Kanjeng Nabi napa Pak Abu Lahab seyennas teti esen neraka syafaat ban Allah teragi ka neraka Pak bayangkan mun Abu Lahab reng kaper saos bunga lahir Gusti Kanjeng Nabi syafaat teragi ka neraka famaddannu bil abdil ladzi tula umrihi bi ahmada masruran wa mata muwahhida pas katipona papole menabi akatiten kula sareng panjenengan orang Islam orang iman bunga lahir Gusti Kanjeng Nabi benih kuneng hari Senin benih kuneng bulan Molot salanjeng tahun kula ban sampean bunga lahir Gusti Kanjeng Nabi insyaallah tak kira beda apa neraka ting nyeting dak ka kaula ajunan sallu ala nabi Muhammad orang tinggi kocak tak kira beda apa neraka ting nyeting katon tak patay yakin polan abon apang rasma sa abdina teti esena swarga ca abdina tompokna dosa Pak nyon sapora mon aben tak dosa ka amma pada manusia sita andi dosa teretan sita andi dosa ni kana mung Gusti Kanjeng Nabi mon ki anyama manusia selain Gusti Kanjeng Nabi tompokna dosa namung jek ter kobeter teretan kula ben sampeyan ni ka makhluk swarga ki Nabi Adam ni ka pertama kali ciptaan Allah sabe swarga dari swarga Nabi Adam pa keluar sabe dunya Nabi Adam tak pernah oneng karoban neraka cecimon koca amule sesaungguna ni kana foto na Adam mule sesaungguna ki mule ka swarga teretan beni mule ka neraka Nabi Adam tak pernah oneng karoban neraka tina foto na ada mun ko ja mule sesaung kuna mule ka swarga mun ka neraka benih mule teretan apa benih nyeper mau nyeper gula dari compo ke kanto ke kepo nyeper polan sajalur benih nyeper Pak mun ka neraka ini kenapa nyelang positif mata ko ja nyelang tore mun kelakuan swarga Pak adikir mau solawat bi tibian kau sabara hadirin kelakuan swarga adikir la ilaha illallah kok bisa asolawat bi tibian kok mun kelakuan neraka coba orang arasanan bisa arasanan bi tibian tak bisa butuh kancak manyang sarada iya neraka ya boleh boleh orang yang ntar ke masjid bawa ada orang yang ntar ke masjid usah tak ngitek tak kok itu mau orang beda sabu sampurna ngangkui kelampi paling soko asurbanan aminyaan orang mangkada ke masjid kelakuan swarga kayak mon orang antara ning teng sanyon tetangga nang ngitek tak ngitek Pak mak nyang sarada iya nyang sar teretan kelakuan swarga kelakuan kebagusan ketika iya kamu pada seekarcis Pak panjenengan sampurna paleman maren ning teng berkat ki doorin bencam semacam mun kelakuan neraka kadang ki usaha ngarcis sepeda ki karcis kadang ki usaha nyawer mak larang dai neraka re tore Pak oleh dia oh kak dinto kan namung kalakal na ajunan lora benten minta dalil men tore orang mun ala ko bagus Pak gen akretek pone genjar ban Allah dia ngomong kelakuan bagus engkau terus antara ke pengajian romarin terus ngidingakin ternyata bila mangkat dapat terana mengular sehingga panjenengan tak bisa berangkat genjaran positif kayak mau kelakuan coba engkau deki tengah malam jaga teroleng ngeleleng ngading tetang kemik beda sekening kebo gula tak cerita rengkanja mau rengkanja aman yakin ten gula aman ten tak aja aman lain ampun Pak lain dari ekiain lain dari pemerintah lain dari reng orang ampun aman bener enggak aman Pak tak kira sobung nap tak kira beda nap alhamdulillah terus paring na aman ban Allah
Angkan dulu cek kenceng, cek bunga namun ngesek ento nih. Alhamdulillah paringi kebesaran pangeran. Ya Allah. Terus iki, Pak mun kelakuan bagus. Mun kelakuan bagus, kena kertek pun kencer ben Allah. Mun kelakuan coba, Pak. Beda orang kok deki tengah malam jaga troleng ngeleleng, ami beda sikening ke dintan tetangga. Ternyata sedekiin tengah malam matangit de burung semangka sobung, Pak. Tak catat coba ben pangeran. Tore, mata apa ada nih, Kak? Mun kelakuan bagus gen akretek pone gencer, mun kelakuan coba ki akretek enten tak catet. Nika artena napa? Guluban sampean ben Allah ipa lebih gampang dadi esena swarga karena guluban sampean makhluk swarga. Jelas? Cedawuna Allah rahmati taglib ghadabi. Tangkabula engkau rejat andi sifat bentuh dawuna Allah. Keng mon ben nyander rejak nyander katang sifat bentuh karena engkau andi sifat rahmat senyalep dek katang sifat bentuh jeria. Mon nyander nyander ke rahmat Allah, Pak. Kaula ajunan jet raja dosa, tapi kaula ajunan nikah raja dosa bisa, Pak, ngaule pangaporan Allah, ngaule syafaat Gusti Kanjeng Nabi. Du sambi ka amma, Pak, bodo manusia setandi itu. Mungkin hanya ama manusia selain Kanjeng Nabi nikah setuju tompok natu dosa. Kengkun siapa nih kepas katipun apa lo ramon raja dosa saya masuk surga. Kan beda istilah na orang mate husnul khotimah dosa-dosa na sapora ban Allah terrejeki na kaula ajunan. Cek gampang Allah nyapora dosa nih. Tadi guleban sampean payakin. Debun Kanjeng Nabi boleh. Kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba. Tang umat dia kabi bakal dadi esena swarga kecuali orang-orang setan ende. Nih Pak. Kare guleban sampean ende na panten dadi esena swarga sebenarnya. Kadang ada orang ngocak engki lora mon mate dalam kebodaan iman mesti dadi esena swarga keng polamik nyeper dimen kan neraka. Ki mon panjenengan nyeper ya toren, Pak. Ya toren mon gulen apa mak perseper. Sallu ala Nabi Muhammad. Nih kasafaat Gusti kalau banyak sekening anda lagi benabek kadang orang ini tak patah yakin tak patah sadar jaaban makhluk swarga guluan sampean mak ingat gila, Pak. Cek kun orang jaga gula ku niat nolong na orang lain landi kenjaran haji mabrur, Pak. Empon luar biasa pangeran nih apa yang kenjaran boleh kenjaran orang amolot nih katore orang mau sholawat. Isitong saat Kanjeng Nabi ini kamadabu sallallahu asran liman shalla alayya marratan wahida. Mun bada orang asolawat kasengkok sakalian ban Allah ibalis sapolo solawatan. Bayangkan, Pak, juguna salawat sakalian gula sallallahu ala Muhammad ban Allah langsung ibalis sapolo rahmat. Iangka sapolo derajat paringi sapolo kabagusan sapolo dosa pamangki jalan keluar sapolo karawatan orang asolawat sekalian ke Kanjeng Nabi ini, Pak. Mak bisa cek rajun siapa nih kalau ora kencurna orang asolawat ke Kanjeng Nabi karena, Pak, sobung ibadah selebih tandes daripada solawat kayak itu. Al Imam Sahal bin Abdullah At-Tusturi kak dinto ada buaki kak amma boda ibadah selebih tandes dari solawat, Pak. Satu-satunya ibadah sekusti Allah tibi norok ngalakonin malaikat epakon norok aki ban Allah mayuk malaikat norok aki ko asolawat ke Muhammad orang mukmin epakon agabung sarang Allah kun solawat ka iya, Pak. Salat Allah tak salat, puasa Allah tak puasa, zakat Allah tak saking mun solawat Gusti Allah tibi asolawat malaikat epakon noroaki sarang Allah solawat orang mukmin epakon agabung sarang Allah solawat daga Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Badai selebih tandes dari solawat sombong teretan. Bakto Kanjeng Nabi madabu sallallahu asran liman shalla alayya marratan wahida. Mun bada orang asolawat kasengkok sekalian ban Allah ibalis sapolo solawatan dabuna malaikat mereksanin Kanjeng Nabi. Ya Rasulullah, hal dalika liman kana hadiral qalbi dabuna ajunan mun bada orang asolawat ka ajunan sekalian saos ban Allah ibalis sapolo solawatan. Guste pon apa se ibalis sapolo kak dinto isyarat aki harus kalaban ate se asampung dabuna sahabat. Napa jawabna Allah? Jawab nak Gusti Kanjeng Nabi, la ballikulli musallin alayya ghafil anja sahabat bahkan cek saking bodo orang asolawat kasengko atena sambilop Pak atena tak sampung ajri oleh balesan sapolo si dari Gusti Allah sallu ala Nabi Muhammad. Enteng aki solawat kaya para hadirin ampun nih Kak bodo si paling wah Masya Allah cek raja na gencerna orang mau sholat selama entar ke solawat tu parah, maka guluban sampean. Dalam acara pun apa bisa senga cek pelepas dari Kanjeng Nabi. Makleh kata remah sarang Gusti Allah. Nikah mah entar solawat nikah tore.
Ana apa orang mun amoloten nika beda aing mai buka, beda anu mai buka sama nika para hadirin teu puna. Ya Allah teu puna Al Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam kitab I'anatut Talibin. Ma min muslimin qara'a maulidan nabi, ma min syahshin qara'a maulidan nabi sallallahu alaihi wasallam ala milhin aw burrin aw syai'in akhar minal ma'qulat. Tak ada orang Islam semaus maulid, semaus solawat, dek kecem sama macam ada eren illa dhaharat fihil barakah, kecuali dalam teeren kini kapadeng barokah. Raja barokah ada eren molat. Jadi saya kati malam mangken nika panjenengan kak dinto kan amolot saben malam. Misalah panjenengan amolot deh pah ngagem berkat mataan cek pamata kapi pabedet sekening deer boleh karena doron maulid nika cek rajen barokah barokana. Bila deeran maulid ni kaya deer ban guleban sambian masuk ke dalam tabuk, maka deeran kaya itu fa innahu yattaribu wa la yastaqirru hatta yaghfirallahu liaqilihi. Maka deeran semausin molot masuk ke dalam beton ni ka akelujeng pak tak le ke le orang si ada esa ora ban Allah nikah deeran maulid nikah kan bade jeruk bade kelengkeng kaya alhamdulillah kaya parengaki ka trapotrana parengaki ke keluargana raja barokana. Karena janjina Allah dalam Al-Quran pokok sia hubungan ban Muhammad mesti ban kau beri kualitas yang terbaik. Jadi marena engak yang kain nase panjenengan coba kari ke saraja barokana engki misalnya bade karena sabe ka lempur ka tebuk ta peleman guleng aku ngembah pak nang pelumpungan ka ento tak pernah tinaan deeran molon nih. Kapan hadir peleksanin pian kareng pelumpungan saya bisa sioning kambaten gula kasohor kesuyuti ini kamun Rabu ke acara mulot tak pernah bede deeren akarin nange pereng pak muste kapan bede karen muste sabo dari sajian raksa keng rajin abaro karena deeren mulot jadi sampean cek sampai pak akarin mun bede solawat nang ajaran keng ano keng cek pak usai kapi kadang bede si tak ning usai pola na oke nggak napa deeren saya bede pereng kesah mana suka lemun ka sejak pak usai kesah le bede kan kadang bede pereng iki pak amun saya beti styrofoam ketika itu fakta paleman karena deeran nang acara ini kepada macam dua situng parengaki dalam rangka tamlik oleh fakta paleman debak kalau orang jual tak masalah kayak seneng plastik kadang nang tas le keng mun saya beti pereng kasa bede kadang gua buan beti pereng beling mun saya beti styrofoam engak ya juna panjenengan le kayak fakta le keng mun saya beti pereng kasa hokoma ibahah hanya boleh dimakan di tempat. Mone deer tempat make patah ada tak masalah. Keng mone fakta paleman tak oleh kasah. Inga ibete toples, kasah tak apon ya tore ngireng ya tore maksud ya tore beni pak ya tore osai ya tore deer. Jadi beda dua hokoma tamlik ban ibahah. Mon se tamlik oleh ke bomole, mon se ibahah hanya khusus dimakan di tempat. Oleh fakta pak kecuali berdetatan deh bahwa tuan rumah nerida ya bakun rida lah cek yang kaki tak mesti pak tak mesti tan karena kadang ki berde sedentos karen ke siapa engke itu umma kareng depor itu umma kaselong nolongin siapa nih kata retan engke jauh tena tinggal acara mari kesa bila pon la ereng kesen kadang tuan rumah ngocak dok karen sekali lah kok berarti kan ki dentas karen kak iya taretan jadi senau supon rajo barokan deeran maulid setak ning bektah tak oleh fakta pon bila maulid emaus ka aing pas deer ban guleban sampean dakhala qalbahu alfu nuri wa rahmah masuk ke dalam ate saibu terak ban saibu rahmat Gusti Allah wa kharaja minhu alfu ghilli wa illa keluar dari ate kaul ajunan saibu penyakit ate ban saibu penyakit sibu di dalam ate keluar satu jabarahan terus seterakhir wa idza quri'a maulidun nabi sallallahu alaihi wasallam ala darahima maskukah maus ka obang bade kadang nang molodan nika orang adu obang gingkun obang 2 ribuan kadang paling banyak 5 ribuan kayak saya maksud pak arapa orang remong kunda pada adu pese ma adu 2 ribuan mata para jejak kayak saben bukan nominalnya yang dimaksud bila obang emausin molot fakta paleman papolong ban bada ban obang selain saya bada compok daharat fihil barokah obang kini bakal teti obang barokah wala yaftakiru sahibuha orang si andi obang kaya tak kira papakir ban Allah ya kora lako pak ya mon talak ko pakai nganti lagi anu usaha dan doa kan kayak minangkat doa ini keparlona nyotok
motor ni kayak sotok mun tero ajalan nak bana usaha gali mun kepak mai sotok ke sakrosak bisa sotok tangki sambil ala ko ngadetin sambil adu ayo cek kun ala ko mololo mun ala ko mololo ya tampo tak paring ibn Allah ana pa cek tak minta bodoh orang ala ko tahunan tak lem soki tinggal pona tahunan adu anyon kau Gusti abdi nampun 10 tahun kain to ala ko tak lem soki matur saya pangeran dadi beun ala ko mangkat ka tasik roa mangkat ka tampe keng terus soki abu jono Gusti engkau ku tahu cek ben tak minta kun la ala ko mololo tak doa beneng ko ben mangkat ka tasik mangkat ka tampe beneng ko sangku keng kengku ben sangku keng gabut iban ko tay beri cita minta jadi sambil alako sambil minta jangan dia kun alako mololo sambil minta dia kun minta mololo benta pangkibon ke nyon sampung doang tino nyon so kenta alako tak bisa unta jelas lagi nah obeng kayu para hadirin bila papolong ben obeng selain maka obeng kayu pokal nacu wala tafrugu yaduhu bi barakati maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam orang si andi obeng si mausin maulid kaya tak kira epa kosong astana sareng Gusti Allah dari obeng barokana maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jadi kaya maksud cek pah beli rokok ceran kaisa cek pah beli kopi kaisa iya si andi barung si raja barokah awak nika sallu ala Nabi Muhammad nika urusan maulid ongkono ki banyak saya pada padan gula ki takwa abid kelu pak darawan dua aki kait tinggi pola nika cek penting gula nika pada ben abah pak abah gula kisah inti suyuti nika almarhum beliau nika mun acara ngak nika tak kosokan bid abid sampai gula ngiding tibi dari tetangga gula nika kopeng gula nika ngiding tibi Allah mon anu cek pareng aki karasa inti kuat can tuan roman anapa sekecek geluh can engki ngiding tibi gula anapa abah nikah mak tak kesokan bid abid karena mon ngak gula mangken nika gula nika supir pak mon supir yang bijaksana nih kada remah make jemaah nih kakasokan terus pak supir terus keng beda situng PS na motor saya cukeme pak usaha ambu pak asli nih kak nih mon supir saya bijaksana cukeme pak supir saya lain terus pak tak bisa usaha ambu mon pak kun maksa terus pak abu keme sa motor pak oke jadi mon beda si cukeme amit nih nih kan supir yang bijaksana keng punten penggula mada pak dua aki nih kak juga penting pak. Pertama kaitan ben maulid anak paten kula menyarankan untuk saja nape talpe aki kanjeng Nabi pak ternyata Gusti kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mulai dari bun adaan alam pak mulai dari bun adaan Allah akabai alam nih sampai bun budina alam ternyata jalan keselamatan nih pak bedenang orang-orang sinalpe ka Gusti kanjeng Nabi sebelum tadi Gusti kanjeng Nabi Muhammad Nabi Adam nih kan nyoon sapora ka Allah lebet Gusti kanjeng Nabi pak ya Allah bihaqqi Muhammad ighfir dunubana Gusti kalaban kamuljana Muhammad sapora aki abdina nang tafsirna ayat fatalaqqa Adam min rabbih kalimatin fataba alaih ternyata Nabi Adam si asojud ka Allah nih ka pak nyoon tolong lebet Nabi Muhammad pereksanin ban Allah Adam di mabaan kenal ka orang si anyama Muhammad jak Muhammad kita eka kebay ban seko napa jawab Nabi Adam bakto abdi na aw nga kalangi Gusti nang ilangi beda tolesan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah bakto ajunan nyerop aki roh abdina aw nga kalangi nang langi beda tolesan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah tak kira Muhammad kak dinto sarang ajunan panalpe papolong sarang asmana ajunan mun tak keng Muhammad kak dinto orang mulja ungku napa jawabna Allah sodakta bener ba Adam polan jeri sapora atusan keng-kengain mun tak keng bola Muhammad tak kira kebay ban sengko sallu ala Nabi Muhammad ternyata pak benih namong Nabi Adam senyuon nalpe kakamolja na kanjeng Nabi termasuk semua nabi semua utusan olah tidak bunda Imam Busiri wa kulluhum min rasulillahi multamisun ghorfam minal bahri aw rashfam minad diyami wa kulluhum sataja utusan min rasulillahi dari Gusti kanjeng Nabi multamisun panika pada ngampong pak napa saya yampongin ghorfam minal bahri aw rashfam minad diyami ibarat muljana nabi satase saya yampongin kun sacelokan ibarat muljana nabi aing ojen saya yampongin kun secap-cap sataja utusan pada ngampong ke kanjeng Nabi olatin bait setelahnya wa kullu ayin atar ruslul kiramu biha fa innamat tasalat min nurihi
Seteja mukjizat seebek ta para utusan. Nabi Musa bisa memecah lautan, Nabi Isa bisa menghidupkan. Kaisa seteja saking polana nalpe dekan nur Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus sampai teti Gusti Kanjeng Nabi singkat cerita sampai mangken nih Pak Nur Muhammad pakun bade. Sehingga orang-orang senalpe sesemak oleh gilian dari Nur Muhammad nika sami akati utusan-utusan terdahulu seteja na bakal epateti orang sejeje sareng Gusti Allah. Amin Allahumma. Ini para hadirin, tidak mungkin setelah Nur Muhammad wafat, Nur Muhammad nikah cabut pole ban Allah, tak mungkin. Main antara Kanjeng Nabi Pak, orang-orang wali guluban sampian antar nyelase ke Tuampar, antar nyelase ke Syekhona Khalil, antar nyelase ke Wali Songo, banyak orang man pale mana tak hajat, bener tak bener? Nih kakunkan Wali Songo, napa boleh Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jelas ini? Pon kain toh. Seterakhir jelas, teti harus nalpe terus kaula ajunan dak seterakhir. Acara ini Pak montro sajen raja gencerna kisitong talpe aki ke Kanjeng Nabi makle sajen ekaterema Allah montro sajen raja gencerna Pak niatin rebena bengesepo nikah pabede bengesepona reng matura cak makecak reng matura ni kai jaga ban Allah ambu reng matura cak ngocaan bensin ni palarang ban pemerintah ambu cak ngocaan pajak paungke terus ban perintah ambu Pak bensin ni palarang gula ban sampean sajen kelar meleh pajak paungke gula ban sampean sajen banyak si andi sepeda si andi motor sajen banyak lorong sajen selak bener tak bener. Nah apa parlona gula ban sampean aseroh ampon beda orang kadang ngocak nyamanan mana Pak Harto orang yang panyaman engki nyaman cuma Pak Harto ke ngembian tak kelar melen apa samangken nih kata apa nyaman embian sajen kelar le meleh pada ben anak Pak anak nih sajen manja sajen manjo tapi sajen tekan sajen nih reng matura nih kayak jaga ban Allah nyon sapora Pak siapa yang berhasil menjadikan kolab raksasa pabrik rokok besar senyaman gudang garam nang Indonesia mun benih reng matura gudang garam jual loko cek larang reng matura akabai TV yampongnya ben reng luar mak nyaman akhirnya jual keluar kia sopung gudang garam dari 5 triliun teti 900 miliar teti 500 miliar capok sira capok reng matura Alfamaret Indomaret ngitek capok reng matura toko Pak Lekor jam di reng matura mak nyemak ke menteri soro larang Pak menteri reng matura muka Pak Lekor jam tak bisa jika semuka terus pergi kiamat kan kiamat ki muka setengah hari kuah tori reng matura nih kayak jaga ban Allah ampun cecak mengecak panjenengan tak usah sampai ke Jebeh lempas dari Suramadu orang hidup hanya untuk bekerja di sana Pak kapan sip pagi kol 6 pagi sampai kol 6 sore sip malam kol 6 sore sampai kol 6 pagi terus begitu hidupnya beda saya sempat amulot saya sempat mangkat umroh coba Pak kun kop cokop untuk memenuhi kebutuhan sehari ring matur kol belu kipi kopian kol sangaki nyemprot manon sampurna amulot romaan amulot benih pengacur romaan amulot kopi orang umroh sajian banyak bener tak bener cak maket cak ring matur ini ampon ring matur ini kayak jaga ban Allah lemaken sebab nah apa sebab ring matur ini kayak jaga ban Allah karena reng matura edidik sarang para ulama kaanggui terus engak karamuun sebode ilmu tanah Pak kaanggui terus engak kabengesepon sebode ilmu tanah gula tanya kak mau beda acara neng matura setada hubungannya kabengesepo acara mantan buka Fatihah bengesepo napa hubungan mantan ben reng mate Pak jo orang mantan orang amantan nih kan nyelamatin bareng odi mak reng mate saya Fatihain Pak nih kak selamatan Roma Fatihah ke bunga sepo mau muloten Fatihah ke bunga sepo selamatan umroh Fatihah tidak ada satupun acara yang matura nikah selepas kesampungan ke bunga sepo dan gue lestari madepa itu lima Pak kelebun ribarin orang seodi nengetas bumi ramuon bedelem bumi mon ramu seringnya seram ramu seringnya putok setas bumi bekal nyelbi kalaban sampurna inilah rahasia na orang matura anak apa orang matura nih mak sampai mungkin jaga ban Allah karena orang matura didik sarang ulama kaangui terus bung nyampung ke bunga sepo jadi beda dua hal saya tidak boleh lepas dari remoh kaula ajunan situng niatin molot dua niatin rebana banget sepo
karena mau niatin rebana benga sepo sajen raja kenceran apa gula ban sampean asadeka mun tak niatin rebana benga sepo nyabek ke masjid 10.000 tak niatin rebana benga sepo oleh kenceran kun 10.000 kini kawa tapi mun si 10.000 niatin rebana benga sepo abdina tak oleh sekali lora benih sapa ni ka konsep pak mun panjenengan si 10.000 ini atin rebana benga sepo si 10.000 ban Allah teraki ke lem kubur si lem kubur celep gula ban sampean andi kenceran birrul walidaini abek teka benga sepo birrul walidaini sirrun najah wa miftahu babil falah abek teka reng sepo dua itu rahasia daripada kesuksesan itu kunci daripada pintu-pintu keberhasilan nikah pak ben beli na tak kira pakun 10.000 mun ke sedekah ka bu sepo sajen tandes beli na itu nikah. Jadi satu aja kalau kau nak guluban sampean niatin benga sepo, andi tamoy, aku bayi kopi, niatin reben benga sepo. Man mun kun niat ori beri kun niat, tapi mun niatin reben benga sepo, aku bayi teh, aku bayi kopi, niatin reben benga, ya keng tak usah aku bela kata tamu ya pak, bela kagelu bah keng ngereng ya tore kak dintor reben benga sepo benih sama neka, punten ki neng de pora kesa, bakto aku bayi, Arya din been pak. Arya din been bu ani ke panjenengan kai atau raki masya Allah jojo din guluban sampean pak kamu kira cekek nawan Allah depak lora ya cek depaan kanjeng Nabi pernah periksanin sareng sahabat orang sepuh bini abtina ampun wafat min Nabi abtina sedekah kencerna atau raki keren sepuh bini abtina pak depak Gusti ya cek depaan naam depak depun Gusti kanjeng Nabi mangkana beung sepuh kaula ajunan boktoki odin kadang lebur naman kan gedeng kan napa kai sebeni napa pak maksud tinggal beung sepuh mah teh gedeng ge sama lek gula ban sampean se arebe ke beung sepuh le tak usah nyare le nyaman molong nang etani na tibi sama nikah beni jual ke sa beni patepes Bada orang sebab cerdas engki lora jual radeki oleh na obonge kerebang kak di mata kira mah. Jadi beda dua acara, beda dua hal saya tak oleh lepas dari acara gulaban sampean situng molot makle saja nekat rema ban Allah dua niatin rebana benga sepo makle saja ekal tekel kencerna sareng Gusti Allah. Nah nikah. Mun acara mantan kan tak pantas pak acara Maulid Nabi di kromo Maulid Nabi sekaligus walimatul arus kan tak pantas tikal beriin judul walimatul arus kengkun niat amolot sekaligus arabain bang sepo sekaligus nyelamatin anak si akabin sapa nikah saka dinto teretan aduh teger abid kelu kain tonyon pangapora engki cek pah tak langsung abahas kini kau gula ada ki lengeleleng kaman tak abid timen engki dan kamu keraja manfaator barokana pak sateja saya pada pak dan gula mulai gelak mun beda saenah beda ngartena beda mantep beda mason ka teh pak kak panjenengan usaha payekin kak dinto benih dari ten gula lesan ten gula pak tak bisa makuli ateh lesan ten gula tak bisa mengarteh lesan ten gula tak bisa apareng hidayah saya bisa makuli ateh bisa mengarteh bisa apareng hidayah kak dinto sateja Allah jadi dari pon apa saya pada pak ten gula mi beda saya ngarteh panjenengan samangkin kaya dari Allah benih dari ten gula jadi ngereng sokoren kamu ke jadi ilmu sebarokah manfaat lamun beda tak saenah le nikah buruh nikah din gula sapora aki engki kacangkolangan pamator tengka kuli ben lain-lain macam epon le kini karena butuh bencuban ahlak badan kaula kamu ke kaula sapora asarang Gusti Allah banyona sapora dak panjenengan sateja hadanallah wa iyyakum ila subulis salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.